الكامبا عين عيسى يا باكور الرقة سورية روشا كوچبران جلكي خرابويا لغور كوچبران آبو آليكاري جلكي جسر وان كيمبويا المعينة صار شهرين ما جسنا اف دو مهن آلیکاری جمره نهاتنه هر کس نکاره پیرویان جی بازاره بکره هنک دکارن بکرن خواده آلیکاری وان کسان به که نکارن بکرن و کار بکر روش وها خرابه هذا اللي صاير نتني نبونا آليكاري روشا كامبا عين عيسى آلوستر كريا هروها ريفا بريا كامبيجي آليكاريا كوچبران ناكا داكو لدرفا تف بقرن شغل ما نقدر نروح نشتغل رينادن ما دركفنيان بچن کار بکن دوی کاغذ کاری پیدان هبه داکو تو کاری بیج کامپی درکوی و دوی کسک جاینایسا هبه داکو کفالتیه تبکه ام جی کسکی ناس ناکن براستی افروش گلک زحمته و اف در بویا زندان شيء تعجيز شيء تقريبا شيء سجن پشتی گو ريفا بريا كامبي درباره نهاتنا آليكاري جو آلية نتوين يك بوي و بهيفي بو هاوارا خوا دقهين خيرخوازان واليوم أكثر من شهرين ما تقدمت ایرو دو مهن آلیکاری در باسی کامپین بویا ام داخوازش رخصتنین مروویت کن کوچاره سریه که ببینن کامپ دروشک خراب ده در باس دبا ده هر دو مهن بوری ده تا آلیکاری نهاتیه كامبا عين عيسى چلو 8 كيلومتريان دكهف باكوري رقعي نيسان 2017 جاليه هسده و هات آوا کرن جبر شر دجي داعشه نزيكا 12000 كوچبرين رقع و ديرا زوري لي بجهبونه پرانيا چادرانجي رزياينا